bagiye kwizamura. Ekipe ya mbere bagiye kwizamura. Mana nyagasani. Ekipe ya mbere ni iyihe? Ekipe ya mbere ni iyihe? Twa dupira dukozwe mu ishusho ya ikirango cya UEFA Champions League bazamuye akambere. Bazamuye akambere, reka turebe ikipe ivamo. Reka turebe ikipe bazamuye ku nshuro ya mbere. Oh my god. Oh my god. FC Bayern Munich niyo kipe ya mbere bazamuye. Bayern Munich iratombora nde? FC Bayern Munich niyo kipe ya mbere batomboye. Iryo ni itsinda A. Itsinda A, ekipe ya mbere izamutse ni ekipe ya FC Bayern Munich. Hey, iraza kuyoboye itsinda A. Niyo kipe yoboye itsinda A, FC Bayern Munich ya Hurricane. Wow. FC Sevilla iyoboye itsinda B. FC Sevilla mu gihugu cya Espagne yatwaye Europa League iyoboye itsinda B. Iri ni itsinda riraza ko ritagoye cyane uko byagenda kose. Itsinda A tubonye ko riyoboye na FC Bayern Munich, irya kabiri ni FC Sevilla mu gihugu cya Espagne. Reka turebe. Hey, ibintu birakomeye cyane, abagabo hano bafite ubwoba bwinshi muri sare. Nta wifuza guhura na Bayern Munich, nta wifuza guhura na Manchester City. Itsinda C ni Napoli. Napoli iyo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Napoli ya Victor Osimhen. Wow. Itsinda C riyobowe na FC Naples cyangwa se Napoli. Wow. Wow. Reka turebe itsinda rya kane, itsinda D. Itsinda D riyobowe na Benfica Lisboa iyo mu gihugu cya Portugal yatwaye igikombe cya shampiyona. Benfica Lisboa iyoboye itsinda D. Tugiye kwanza turebe amatsinda yose uko ari 8. Itsinda E riraza ko riyobowe nande? Feyenoord Rotterdam yo mu gihugu cy'Ubuholandi iyoboye itsinda E. E cyangwa se I mu cyongereza nyine. Itsinda E bivuze ko ari itsinda rya gatanu. Feyenoord Rotterdam niyo iyoboye itsinda. Wow. Ibintu birakomeye cyane. Reka turebe. Itsinda F riyobowe nande? Itsinda F, ekipe ya Paris Saint-Germain ya Kylian Mbappe, Nasser El Khelaifi ndetse na Campos bahita biruhutsa cyane rwose. Itsinda F riyobowe na Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka turebe itsinda G cyangwa se itsinda G riyobowe nande? Itsinda G barizamuye, ekipe bayizamuye. Reka turebe. Manchester City tayari imenye itsinda iyoboye n'itsinda G cyangwa se itsinda G. Reka turebe itsinda H rero. Itsinda H. Itsinda H bayizamuye. Itsinda H, FC Barcelona iyoboye itsinda H. Wow. FC Barcelona iyoboye itsinda H. Wow. Ibintu rero ahangaye imeze neza cyane. Ngira ngo tumaze kumenya amakipe ayoboye amatsinda, tugiye kureba poti ya kabiri noneho buri ekipe igomba kujya muri buri tsinda noneho imwe n'ubundi. Real Madrid, Manchester United, amakipe nkayo rwose. Amakipe nka Inter de Milan agomba kwisanga ari muri poti ya kabiri nyine agomba tugiye kuyavuga mu kanya gato cyane. Twamaze kumenya amakipe y'amatsinda, ubu tugiye kumenya amakipe ari muri pot ya kabiri arisanga muri hetsinda. Bayern Munich irisanga iri kumwe nande? Benfica irisanga iri kumwe nande? FC Sevilla irisanga iri kumwe nande? Reka turebe rero uburyo bagiye kuzamura amakipe yo muri pot ya kabiri cyangwa se nyine inkangara ya kabiri. Ndakubwiza ukuri ibintu biraryoshye cyane. Arsenal tugiye kumenya ikigugu igiye guhura nacyo mu itsinda. Wow, imyaka 8. Amakipe ari muri poti ya kabiri rero reka tumenye amatsinda agomba kwisangamo bagiye kuyazamura bayahuze n'amakipe twamaze kumenya yo amatsinda yose uko ari amatsinda 8 kuva ku itsinda A kugera ku itsinda H. Iyi ni UEFA Champions League. Wow. Uri kuri Radio Rwanda kano kanya ndimo ndakugezaho tombora y'amatsinda UEFA Champions League
nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Bagiye kuzamura ekipe rero ya mbere muri pot ya kabiri. Reka turebe. Ekipe ya mbere irazamuwe, irisanga muri hetsinda. Reka turebe. Reka turebe cyane. Aha, bayizamuye Borussia Dortmund. Wow, Borussia Dortmund, mamma mia. Oh wow, barayizamuye ekipe y'abasore bakiri bato, abasore b'abahanga cyane. Borussia Dortmund. Reka turebe indi. Borussia Dortmund igiye mu itsinda F, iririmo Paris Saint-Germain. Itsinda F tumenye ekipe ya kabiri nyuma ya Paris Saint-Germain. Mu itsinda F tumenye ko ekipe ya Borussia Dortmund nayo ihise yisanga mu itsinda F. Donc Paris Saint-Germain ikipe ya Borussia Dortmund. Reka turebe indi kipe rero bazamura. Indi kipe bazamura ekipe ya Arsenal de Gunners. Les Gunners, ekipe ya Arsenal barayizamura. Reka turebe itsinda rero igomba kwisangamo. Wow. Ntishobora kwisanga mu itsinda rya Manchester City, ntibishoboka, ntabwo byemewe. Ese ni Sevilla, ese ni Bayern Munich, ese ni Benfica, ni Napoli, ese ni Barcelona? Reka turebe Arsenal igomba kwisanga. Arsenal isanga muri itsinda rero ari ekipe ya kabiri, The Gunners. Barayizamuye The Gunners. Reka turebe agakangara k'itsinda igomba kwisangamo. Reka turebe Arsenal mu itsinda B hamwe n'ikipe ya FC Sevilla. How good. Ekipe ya Arsenal yisanze mu itsinda B iri kumwe n'ikipe ya FC Sevilla yo mu gihugu cya Espagne. Arsenal rwose irokotse Bayern Munich, irokotse n'ikipe FC Barcelona, irokotse na Paris Saint-Germain. Katende ikipe rero bagiye kuzamura tukamenya itsinda ihereramo. Reka turebe ikipe. Ekipe ya Atletico de Madrid n'indi kipe mu gakangara ka kabiri bazamuye. Reka turebe itsinda igomba kwisangamo ikipe ya Atletico de Madrid. Wow, iyi ni tombora UEFA Champions League. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Iyi ni Radio Rwanda uri mu rumva kakanya. Atletico Madrid iri muri hetsinda, yahura na Barcelona, ariko yahura na Paris Saint-Germain, ariko yahura na Bayern Munich. Reka turebe rero Atletico Madrid irahura nande? Atletico de Madrid yisanze mu itsinda E n'ikipe ya Feyenoord de Rotterdam yo mu gihugu cy'Ubuholandi. Donc itsinda E tumaze kumenya Feyenoord de Rotterdam ndetse n'ikipe ya Atletico de Madrid. Nizere ko afashe ikaramu ugenda wandika. Ndizera ko nk'umuntu uzi ubwenge afashe ikaramu urimo uragenda wandika byose kabisa kugira ngo mukanya ufite liste yuzuye. Manchester United barayizamura. Reka turebe itsinda yisangamo. Man United yahura na Bayern Munich, Arsenal yayikwepye, yahura na FC Barcelona, yahura na Paris Saint-Germain. Reka turebe Manchester United irahura nande? Manchester United isanga muri itsinda Man United. Abidar arafunguye, Eric Abidar. Reka turebe itsinda yiha Eric Abidar. Ntimumwikome ntabwo ari ubigena, arayizamura ariko si ubigena, ntimwikome Eric Abidar. Hano ni ikiraka ibereyemo. Reka turebe. Manchester United n'ikipe ya Bayern Munich. La bakunzi ba Manchester United muri yumva mute cyane, ntabwo babyumva. Bisanze mu itsinda rya FC Bayern Munich, itsinda A bazamuye indi. Reka turebe Sport Leipzig mu gihugu cy'Ubudage barayizamuye. Reka turebe itsinda bayiha. Leipzig irisanga iri kumwe nande? Ariko Man United we la ya Rosenborg. Sport Leipzig irisanga muri itsinda. Bidar rimara gafungura akabaro hari yavanamo kugira ngo avane mu itsinda rigomba mu by'ukuri guperinga ikipe ya Leipzig yara mu gihugu cy'Ubudage. Itsinda G, itsinda G ririmo ekipe ya Manchester City. Leipzig na Man City bakunda guhura cyane, na sezishize haraho bahuriye rwose muri knockout. Leipzig na Manchester City mu itsinda rimwe.
Leipzig na Man City mu itsinda rimwe. Reka turebe indi kipe rero hariya. Reka turebe indi kipe hano bazamura. Reka turebe Man City na Leipzig, hanyuma ekipe ya Internazionale de Milano, Inter de Milan barayizamuye. Reka turebe rero aho yisanga. Ese ni Benfica byashoboka? Ese ni Paris Saint-Germain byashoboka? Paris yahuye na Dortmund, donc hasigaye Benfica Lisbonne. Hasigaye Benfica Lisbonne na Napoli. Reka turebe rero. Reka turebe hano uko gahunda zihagaze. Ekipe isanze mu itsinda rya FC Porto mu itsinda H n'ikipe ya FC Barcelona. FC Porto na Barca mu itsinda rimwe, ngira ngo amatsinda ari hafi kuzura cyane. Barcelona na FC Porto. Reka turende ikipe bazamura kugira ngo tumenye peya y'amakipe abiri uburyo byamaze kurangira, ubundi tujye kuri poti ya gatatu dushaka ekipe ya gatatu ibanziriza ya nyuma. Real Madrid iraza kwisanga he? Real Madrid iraza kwisanga he? Oh my god. Napoli, Real Madrid mu itsinda rimwe. Real Madrid na Napoli mu itsinda rimwe. Ibintu uko bikomeye. Reka turebe rero peya irarangiye, peya ya mbere irarangiye. Turebe uko gahunda yose ihagaze kuri uyu mugoroba. Peya ya mbere irarangiye, tugiye kumenya andi makipe uburyo agomba kugenda yisanga, gahunda zose uko zihagaze nonaha. Inkangara ya gatatu irimo amakipe nka za Shakhtar Donetsk. Ibintu birakomeye cyane. Itsinda A Bayern Munich na Man United, itsinda B Arsenal na FC Sevilla. Ekipe ya Inter de Milan Inter de Milan yisanze mu itsinda rya Benfica. Leipzig yisanze mu itsinda rya H y'ikipe ya Manchester City. Nagira ngo ngende bibutsa gahunda uko zihagaze muri rusange, ubundi turebe ko bagenda bongeraho peya donc ekipe ya gatatu kugira ngo tumenye amakipe atatu mbere ko tujya kuri kunkangara ya nyuma, ubundi tumenye the full list, the full draw, uburyo gahunda zose zihagaze muri rusange. Poti ya gatatu irimo za PSV, za Shakhtar n'andi makipe nyine yo muri iyo kategori. FC Porto yisanze mu itsinda rimwe na FC Barcelona. Hanyuma rero Real Madrid n'ikipe ya Napoli, ngira ngo nayibabwiye ubwo byamaze kuzura. Reka turebe rero uburyo inkangara ya gatatu bagenda bazamura amakipe ihura n'ikipe n'amakipe abiri yisanze nyine yavuye mu nkangara ya mbere n'iya kabiri. Tugiye kuri poti ya gatatu. Let's go. Tugende. Man United muri kwiyumva mute na Bayern Munich. Oh la 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 la. Reka ture ekipe bazamuye rero yo muri poti ya gatatu. Bazamuye ekipe ya Shakhtar Donetsk yo mu gihugu cya Ukraine. Ekipe ikomeye cyane. Ekipe ya Shakhtar Donetsk ni ekipe nziza ikomeye. Baraza kwihuza n'irihe tsinda? Shakhtar Donetsk. Hejuru nta kipe yindi yo mu gihugu cya Ukraine irimo, donc itsinda iryo ari ryo ryose yajyamo. Shakhtar Donetsk. Reka turebe itsinda igomba kwisangamo. Shakhtar Donetsk bayivanye mu nkangara ya gatatu. Reka turebe itsinda igomba kwisangamo. Shakhtar Donetsk ku nshuro 13 ikina amatsinda. Wow, ni ekipe ifite ibigwi muri UEFA Champions League. Itsinda H, Shakhtar Donetsk yisanze mu itsinda H iri kumwe na FC Porto na FC Barcelona. Itsinda H tumenyemo FC Barcelona, FC Porto ndetse na Shakhtar Donetsk. FC Porto na FC Barcelona mu itsinda rimwe. Reka turende ikipe azamura ahangaha. Mukanya gato biraza ko birangiye. Ekipe ya FC Crvena Zvezda yahoze yitwa Red Star Belgrade ni ikipe yari nyine mu gihugu cya Serbia. Barayizamuye Crvena Zvezda. Itsinda iryo ari ryo ryose hano yaryisangamo nta kibazo. Itsinda G, F, E, D, C, B na A
yakwisangamo. Reka ture tsinda bayizamuramo noneho. Fana wese nayo murimo nasenga ngo mubone Crvena Zvezda, ni ekipe idakomeye cyane. Yatwaye European Cup muri 91. Ni ekipe tubigwe muri Champions League kubera ko yayitwaye itozwa na mutozo ugeze gutoza ekipe ya APR bita Ljubomir Petrovic, ngira ngo murabyibutse cyane. Yisanze mu itsinda G, ikipe ya Crvena Zvezda mu itsinda G cyangwa se G igomba guhura n'ikipe ya Manchester City na Leipzig. Ni itsinda rikomeye cyane, iyi kipe igomba kuba itabyishimiye habe na gato rwose. Ba nyirayo bayihagarariye bazinze umunya, barabaye cyane. Reka turende ikipe izamuka noneho. Hazamutse ekipe ya PSV Eindhoven iyo mu gihugu cy'Ubuholandi, ni ekipe ikomeye cyane yaba Luc de Jong, ni ekipe ikomeye cyane. Reka turebe itsinda yisangamo. Ekipe ya PSV Eindhoven iyo mu gihugu cy'Ubuholandi, PSV Eindhoven, itsinda itakwisangamo ni itsinda ririmo Feyenoord, itsinda rya E niyo ryonyine itakwisangamo. Reka turebe rero aho igomba kwisanga ikipe ya PSV Eindhoven. PSV Eindhoven yisanze mu itsinda B ririmo ekipe ya Arsenal n'ikipe ya FC Sevilla. Iyi PSV Eindhoven murayibuka ishwanyaguze ekipe ya Arsenal cyane, bari kumwe mu itsinda rya Europa League sezishize, bongeye guhurira muri UEFA Champions League. Wow, bahuriye mu itsinda rya Europa League, bahuriye muri Champions League, barazamutse cyane kabisa amakipe yombi yaba Arsenal n'ikipe ya PSV Eindhoven. Indi kipe izamutse n'ekipe ya AC Milan, irisanga he? AC Milan ya Rafael Leao, Christian Pulisic, Olivier Giroud, Robert Loftus-Cheek, irisanga he AC Milan. Reka turebe AC Milan igomba kwisanga. AC Milan muri itsinda. AC Milan aragafunguye Eric Abidal. AC Milan ara Rossonero. La Rossonero mu itsinda F. Itsinda F igomba guhura n'ikipe ya Paris Saint-Germain na Borussia Dortmund. Ngiri rero itsinda ry'urupfu mbere ko tumenya n'ikipe ya nyuma. Hano birashoboka cyane ko oh la la, iri tsinda rirakomeye cyane. Tsinda F, Dortmund, Paris Saint-Germain na Newcastle wayibona. Red Bull Salzburg, FC Red Bull Salzburg nayo barayizamuka turi itsinda ijyamo. Turimo turagenda makipe iyo muri poti ya gatatu, turagenda mu by'ukuri tuyagera kure kugira ngo tumenye poti ya nyuma. Aha, voilà, nuko bihagaze muri rusange. Reka turebe uko gahunda zimeze. Twihuta cyane turebe uko amatsinda abayasoza ahangaha. Reka turebe uko gahunda zimeze hano. Turi i Monaco, iyi ni Radio Rwanda, turakubwira amatsinda. Alala, ekipe ya Salzburg yisanze rero mu itsinda D. FC Red Bull Salzburg mu itsinda D ririmo Benfica Lisbonne ndetse na ekipe Inter de Milan. Wow, reka tuende ekipe agomba kuzamura ahangaha rero tumenye gahunda yose uko ihagaze. Dukeneye kumenya ekipe ya tugiye kujyana ku makipe birumvikana yo muri pot yindi ya kane ya nyuma. Lazio Roma yisanze mu itsinda E ririmo Feyenoord Rotterdam n'ikipe ya Atletico de Madrid, mu gihe ekipe ya Copenhagen niyo tugiye kumenya itsinda igomba kwisangamo. Lazio Roma yisanze hamwe na Atletico Madrid na Feyenoord Rotterdam, na amakipe ajya kuba ku rwego rumwe yose. N'itsinda naryo ryiza cyane. Reka turebe rero indi kipe nayo igomba kwisanga itsinda rihe. Itsinda A ririmo ekipe oh la 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 la, itsinda A rya Bayern Munich na Manchester United ribonye ekipe ya FC Copenhagen.
kanya gato tugiye gusoza iyi draw. Birumvikana iyi draw ya UEFA Champions League amatsinda, kugira ngo rero gahunda zose tumenye uko zihagaze muri rusange. Ngira ngo hasigaye amasegonda make ngasohoka muri studio. Ibindi byinshi full draw yose muraza kwibona birumvikana kuri kumbuga nkoranyambaga za Radio Rwanda niza RBA muri rusange. Mu kanya rero kabisa nkabagiye kubasezera amasegonda make ndaza kwansotse muri studio. Ngira ngo ibindi byose muraza kubyumva no mu kanya gato makuru ya Radio Rwanda ku isa y'isa moya babwira liste yose kwihagaze. Nitwa Renzo Christian, bye bye.